U Srbiji 1/3 tih, kotri nedávno dostali robotu a zakončili fakultet, robi robotu, kotra nie uskladze so sfahom, za jakiše školovali. Polovka robi na robotoh viših abo nižših od jih urovnja obrazovanja, hovorila Svetlana Kisić, predsjedateljka upravnog odboru organizaciji Postignuća mladih u Srbiji. Každý rok zo vkupného čísla studentov 50% upiše fakulteti društveného na prijamu, a 65% na evidenciji nezanjatih zo tih fakultetov. Kisićova naglašala, že potrebne uskladiti potrebi i ponuknuce na trgovišću robotnej moci. Neophodne, že bi politika obrazovanja patrela napredok u skladze zo trendami u Švece. Najvekše číslo manuelnih robotov nje stanje. Okreme češki fizični roboti. Akcenat se sa memorisanja. Akcent treba preložiti zoz memorovanja, običnog učenja na analitične rozdumovanje, na podnimateljstvo i inicijativu, kreativnost, na timsku robotu, prehvarjanje, pretože emocionalni i socijalni schopnosci postavaju važni. U roku kotri pred nami, vekšina ľudzov u Srbiji budze mušic mac osnovne digitalne obrazovanje. To potreba, kotra po 2030 rok, budze najšviće rosnuc i to po stopi 69%.